Kardom pipajari lo kardom non gang sam pini jang mi po ni phai ki thom nang kan sani reng ko ra pho non gang sam por nang tum ban daleding side news channel pen live ke bang pen nang tum ban ke pachini kang tung la han lo nang tum dak thai longji or kan thi homosty long an counseling and guidance upon sik chidang bom lo po berta ka pachini phansi nang tumang non nangar jap lo pasi nang tum thai longji principal la pen lo than bang atum la pen ladak pudamanang lo ke charli tum doan alang le tum sirang le tum sik chidang pon lo la sinon nang le tum lang ikha don atum omta arni rang le tum isi thedung ajai me ke deng ponje phansi ka sik chidang do la si ladak han lo la ke entrance gate lo nang le tum thai longji la pen kado ka vi ke sik kedang nonamat 90% tang pon lo la pen nongwe la pen pena badap ang bong sikado ka vi petang thai po lang tha feel mate dak pathuak lamana bang kalang tum sikdang si la adung arai anta lang tum lama so mate flag tar pon si alira cham ki pipon la pen labang so me phan nang tum social media long thai longji jasamet longmir jeng college a Facebook page long yong sinang le tum lang dam lo plotang te nang le tum hadak thai longji labang so amei pi ki bi pon along chief guest mate aluhi sarpo aman pen ke India long nongnam kache thangklong inut a scientist pudam lo nang alang limen ke yada paing alang limen isi kache thang klong India long momo da ke prayo ne phurkimo ta alang limen kape prayo ne dat amen alang le phan ki irdo lake akaprekali bonda the forest man of India puselang le phan ki forest man of India kopi pon ma polotang te alang li ki inut ningkan thong kep so se angbong thengpi ke e loksi 40 billion so se athengpi e dadlo asuri athengpi arong e se pirat he mat India dang along ta alang le phan scientist atum kiri komara munit se lapon ki klema kiri chonpro chonjam lapon anong nam ka chithang munit si penap ladak wang pen longmir jeng college den dakhat korkhan thi homosty along kedo a college along wang si la so awareness a program alang li student atum pen interaction la pen ka prek thing pi arong sai ki project ajai mek alang li penap deng ponji la sinon ladak ke wang pen non li tum thak long lo penap mai pi ke padujia dim along jasamet stage amukha tanol tum sikdang pon bom lo la pen alhi tum phan ke paduji ke pangni ji ason amung tanang le thai lo la ke non malom sa philo tang tale tum kangni yadim ta ke sikdang petang pon thai po posini tum college authority long pen ching ni pon long la han lo donatum penap ke peman pon ji stage la han lo la tum sikdang pon pemelo ke kim kerang lang mesen asonak thaksi labang so jai megalong prexam school pen samet long mir jeng college student det ma lo charli tum det pokali along ka prek school long banda bangji je samet ladak alang le tum te bok tebe la pen hello muchet a school don bosco pen danglok pen ka prek school private punon government punon la pen karjilong ateng plotang te titabor alom kedo as student tumanta alang tum apor chen sila bang soja mek nang si tong dunjia phan ka chidang do pu la pen student tum no man enrollment ke an pon la ke bang pharo pho pleng atlo pusi berta repolong asinang tum chini ikha don tum karbiang long ke litum lo ke charli amu ke chingthur viknang ji pu ke pubom la pen chithan pon bom seta asai ke klem thedung ke thek dun long ke non mamat ki pudam par kali long mir jeng college along alang la so college ke non het lang nang ke do la pen rg ke ding o kali lang bon seta ladak lo ke than bang atum la pen samet college authority principal nongnam ke chithang klong alang li dr bibison rong pi alang le tum chipaduk pik panajok labang so hawara long lo ke charli awarmon ke paprek ponji kaching thur ponji lapen anso se ke paprang nang ja phan po ke mang pen alang le tuma son ke sik ke dang pon aning kanwang ta project ajai me ke deng thak ponong lage ni legi pukali bon se tamu pen li ki pusona thak nang tum long mir jeng college Facebook FB
page mate Facebook page long nang tum lang dam lo potang te nang tum tag long ji do la han lo la ke penap dak selfie point lo asan thak si dak decoration ja son do lang nong si sigdang bom lang pon seta di tu flex ana bangke lang tum dak tar pon erlo la pen nang tum tag long ji yo none phong pori thulonang an environmental awareness program kam workshop on career counseling and guidance also athipi pen daki an pondo strive to balance patience and planet art la so pu taxi pen ap ke athipi an pon pen la so lam ta chingki che than pe do pon po an cha takalisi theng pi arong ki e pendang lok kaprek asai mata ajai me kedeng ponji do pasi pena barnia phan longmir jeng college pen media partner ke hang pon la hello nang tum lang itha don tum thekar lage print media do kat news channel do Karbiang Long today do la pen Karbiang Long live doji Tatrongko express la print media do NE Karbi live mate Northeast Karbi live la pen Difu voice la pen the leading site news channel atum ta doji pasi non ni tum bang nang le yat lo the leading site news pen non nang tum phan pachi thang pon bom lo lan lo adak ke pathu aklam ta meo la pen pangthir set bab ke ter ke jeng ke thang ta ve pin alang tum non man ke klem ke dam pon che paduk o jok penang an ke pangthir sai ta deng pon lo so don tum na san taxi non la pu pena phan ke si ke dang long ni nang tum han paklang pon pon nang lang don itha lason si college arlo company arlo copy ma ke do thing piamen an talang le tum thing piamen ta tok ponet si tar pon lo la ke pipon ma protang te isi forest man of India ke wangji alam do la penalang le phan isa respect la pen kado ka vita ka chinie ke nang sot pu botanical name common name family local name an ta piklang pon lo jo tar pon lo lason dak taxi athing piarong tin long ta tar pon lo jum lang itha flex mate pinap aluhi sarpo la pen chief guest atum foto penangan kitar pontang do yo man ke do Raju Tiso speaker Karbiang Long Termas Council di Purang tanang Chitong Dunji lasana taksi Sir Ranjit Hanse halang like assistant professor geology department Difu Government College lapen lahelo donatum mopen iliki pupon ake hai jada paeng halang like environmental activist forest scientist and Padma Shri Awardee the forest man of India lahelo alang li pinap tongki pon lapen lokachali usamara tum phan alang li lamthei chi pachoi pon po lahen lo asino na mat ke klem gram kisi ke dang non mat do de sang se pen klem pon bom lang lancho takalisi penap ni tum ben kachini pon ateng potang te lunse po Karbiang Long along nong nam ka chathang plong lunse po lunse pia tum jasemet ke Samsoning T Junior Binong Timung lapen lunse pi ni tu Timung pi akangsa inghi pia tum tawang sidak live performance ji alam da do lake adon ri college gate lo ahot Mr. Frasers lapen Miss Frasers ke long atum la students atumang bong pen ngai tha lapu bang ke non atum thak long po pena parni aluhi tum han an ke pachu jadim mate dining hall lada khan lo
college long la poson se ason project asai kedeng pon man mat ke thailong mo pen ni parnu tanglo lang le tum penang an ke klam chipaduk pon na mil rong tin da amen toket si peklang ponet dong se scientific amen da chining tung duk lo tang te nang le tum lang nang po keter ke erge warja dim ta do allo dona tu use me lalu dona tum nang le tum nang lang nun thobom ik tha penap arni aphan nang le tum dariding sai news long homri lo potang te penap an so se penap ajai mek kedeng ponjia long khecheng pen gijut klar dak aberta nang le tum penap thai thulong po nona mangi ni nang le tum aphan long mir jeng college atum chisik chedang bom lo po berta sidang wan pichot lang la pen penap ajai mek bang ke munit armu ka chetong pena kaprek asai gu bisi kedeng ma prek jaga berta la pen klar dak aberta penap sidang tum phan pachini pon thik po domi thak me kardom